नमस्कार जय जगन्नाथ आज गोटे बहुत ही सुंदर वीडियो आपण समस्त को स्वागत। तो मु आज आसी पहुंची जाइए सगुन स्टोर कटक रे। एपटे देखते यहाँ बजरक बाटी जावाक रास्ता एंड एपट साइड रे आपण मानक बादामबाड़ी की रास्ता पड़ जावा। बादामबाड़ी रो जस्ट राइट साइड रे हाफ किलोमीटर आसला पर आपण मानक सगुन स्टोर मिल जावा कृष्णा आर्केड पाखरे ही। तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ी कलेक्शन मैं देखी। दशहरा कुमार पूर्णिमा ये बहुत ही बढ़िया ऑफर भी स्टार्ट हो जाइए। आपड़ किसी भी बाय कर 10% गारंटेड डिस्काउंट सहित 5000 ऊपर को आपने बाय कर लकी ड्र कूपन भी आपने जीति पारे जो थी कि पुरी रे 1 नाइट स्टे कम्प्लीटली आपको फ्री मिल जाव। तो चलतु डेरी नक आज वीडियोटा स्टार्ट करवा। जदि एबे पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना देन काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करनी। पश्मीना सिल्क ऊपर एबे नुआ आसी देखो। अच्छा एटा पश्मीना सिल्क रा अछि टोटल सीक्वेंस वर्क आसी एटा करता। अच्छा एटा पश्मीना सिल्क रा सीक्वेंस काम वाला अछि। पूरा नुआ कॉन्सेप्ट बढ़िया नुआ कांसेप्ट रा साड़ी गोटे मु देखुची बहुत बढ़िया लागुची। यार कलर भी बहुत बढ़िया आइछि। पूरा मस्टर्ड येलो तने एटा गोटे लाइम येलो परिका कलर टा अछि। एटा बडा ए डिजाइन टा बहुत सुंदर अछि। अच्छा एटा गोटे मयूर पैटर्न रो डिजाइन हेछि बहुत सुंदर हेछि। अच्छा एटा भी सही पश्मीना सिल्क रो रहउछि। एई वर्क टा बहुत बढ़िया हेछि। एटा देखंतु पश्मीना सिल्क रो एटा आउ गोटे बहुत सुंदर कलेक्शन रहउछि। कलर कॉम्बिनेशन टा बहुत ही बढ़िया हेछि बीच कलर रे एंड इथरे सीक्वेंस काम भी रहउछि। ये सब पश्मीना सिल्क रो ये प्राइसिंग केमति कोन आसउछि। अच्छा एटा गोटे बहुत सुंदर हेछि। आमे जेमति मयूर पैटर्न रो देखिथिले एटा सेमति देखंतु गोटे चढ़ई पैटर्न रो अछि। पूरा पूरी एदिरे छोट पक्षी बड़ पक्षी बहुत बढ़िया डिजाइन हेछि। कलर भी बहुत बढ़िया हेछि सब। तार आपनकर कंट्रास्ट ब्लाउज रहिबो। अच्छा ब्लाउज टाइम ब्लाउज रे वर्क अछि। पूरा पैटर्न का हल्का आसु पूरा सीक्वेंस रो वर्क रहउछि बहुत बढ़िया हेछि। यार कलर ऑप्शन सब भी बहुत बढ़िया बढ़िया अछि। सब डिजाइन रे पीस आसी आपन गोटे वन पीस आसी प्रो सेकंड पीस पाइबेन कार कलर कॉम्बिनेशन पूरा अलग अलग सब आसी। एटा गोटे देखंतु पूरा माने भगवान कृष्णकर थीम रे पूरा पूराटा अछि। गाई हरिण बहुत सुंदर डिजाइन अछि। मधुबनी प्रिंट टाइप रो। अच्छा एटा मधुबनी प्रिंट अछि देखंतु पूरा प्रॉपर पुस्तक पूरा मधुबनी आंचल टा टिके आउथरे देखि देबे। एटा देखंतु बहुत सुंदर अछि। ये कोन केमती प्राइस आसी जाउछि। एटा आपनकर अछि 4295 4295 अछि। या ऊपर 10% डिस्काउंट अछि। आर आपनकर बिना वर्कर आपन लेबे तो बिना वर्कर आपन पाइ जे आपन सेही 2895 रे 10%। अच्छा बिना एमिति सीक्वेंस काम वाला 2895 रे भी मिल जिवो। अच्छा एटा गोटे डिजाइन देखंतु बहुत सुंदर हेछि। एटा भी मधुबनी पैटर्न रो माने आपन टसर ऊपर आसी। अच्छा एटा टसर ऊपर टसर सिल्क ऊपर आसी। या पूर्वरु हम जोडा देखिथिले सेटा पश्मीना सिल्क थिला। सेटा पश्मीना सिल्क थिला एटा टसर ऊपर अछि देखो। तार एटा डिजाइन ता देखंतु बहुत सुंदर डिजाइन रहउछि। देखंतु मधुबनी प्रिंट रो बहुत माने एटा मधुबनी काम हेछि पूरा सीक्वेंस काम हेछि। मधुबनी डिजाइन टा बहुत सुंदर हेछि। यार भी बहुत सारा कलर ऑप्शन मिल जिवो एठी। डिजाइन अलग कलर अलग सब मिल जिवो। आपन गोटे आपन देखौछि आर डिजाइन आपन देखिबो पूरा यूनिक दिखाथु डिजाइन कलर बहुत सुंदर हेछि। एटा देखो। अच्छा यार कलर भी बहुत बढ़िया बढ़िया कलर अछि देखंतु। एटा गोटे पूरा लाइट शेड रो ग्रीन ऊपर अछि। तो एटा देखंतु सेही मधुबनी प्रिंट रो ही एटा देखंतु गोटे एमती डांस रो डिजाइन ता रहउछि। सबुरा डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आसीबो डिफरेंट डिफरेंट कलर आसीबो बहुत सुंदर हेछि। यार प्राइसिंग केमती कोन रहउछि। 2895 मैडम। अच्छा एटा मात्र 2895 टंका रहिबो ता ऊपर भी 10% रो डिस्काउंट मिल जिवो आपन माननकु। तो चलंतु नेक्स्ट देखिबा। ये डिजाइन देखो। नेक्स्ट देखंतु एटा भी आ गोटे डिफरेंट कलर रे अछि। एटा टिके लाइट ग्रे टाइप रो कलर ता रहउछि देखंतु।
କେତେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର border pattern ଗୁଡା madam ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା କପଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ର ଗୋଟେ ଅଛି border ଦେଖନ୍ତୁ pattern ଗୁଡାକ ଆପଣ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଦେଖିଲି ଏଇଟା ବି total border pattern ଗୁଡା different ରହିବ। ସବୁର ବର୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ କେତେ designer piece ହେଭି ଅଛି। ବର୍ଡର ରହୁଛି ଏ ସବୁ ଡିଜାଇନର ପିସ୍ ଅଛି କାଫି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଅଛି ଟିକେ ଲାଇଟ ଇଟା କଲର ଟାଇପ ଏଇଟା କହିପାରିବେ ପୁରା ଗଛ ଅଛି ଏଇଟା ପୁରା। ହଁ ଏଇଟା ପୁରା ପୁରି ଗଛ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଳଟା ବି ପୁରା total different। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ତ ଯାହାକୁ ବି ଏସବୁ କଲେକ୍ସନ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା ବି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇକି ଷ୍ଟୋର କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଠି ହୋମ ଡେଲିଭରି ଆଭେଲେବଲ ରହୁଛି ଅଲ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ସିପିଂ ରହୁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ଦେଖିବା ୟାର ବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଡିଜାଇନ ବି ପାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ୟାର ବି ଆହୁରି ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନ ଡିଜାଇନ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ଏବେ ଆଭେଲେବଲ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଲିମିଟେଡ ଦେଖଉଛି ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଡିଜାଇନ ପାଇଯିବେ। ହଁ ଷ୍ଟୋର କୁ ଆସିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ବ୍ଲାଉଜ ଆଚ୍ଛା ରହିବ। ବ୍ଲାଉଜ ରେ ବି ଏମିତି ବ୍ଲାଉଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ର work ୱାର୍କ ଅଛି। ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ୟାଟର୍ନ ର ହେଇଛି ମଧୁବନୀ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କଲର ଅପସନ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ରହୁଛି ଏଠି ଇଏ ବି ସେମ ପ୍ରାଇସ ରେଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା। ରହିଯାଉଛି ସେମ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଡିଜାଇନ ଗୁଡା ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ। ଡିଜାଇନ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ରୁ ଗୋଟେ ବଳି ଡିଜାଇନ ପୁରା ହଟକା ଡିଜାଇନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ୟୁନିକ ପ୍ୟାଟର୍ନ ର ଶାଢୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଡିଜାଇନ ର ରହୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇଟାର କଣ ଏଇଟା ମଟେରିଆଲ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହୁଛି ଟସର ଉପରେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଥ୍ରେଡ ୱାର୍କ ଆସିବ ପୁରା ବଡିଟା ପୁରା ଆଚ୍ଛା ଥ୍ରେଡ ଟସର ୱାର୍କ ଉପରେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଅଛି। ପୁରି ସୂତାର କାମ ହେଇଛି ପୁରା ହାଲକା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଛି। ହାଲକା ଏଇଟା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ର ଆପଣଙ୍କର କାମ କଲମକାରୀ ହେଇଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପୁରା ବଡି ସାରା ରହୁଛି ପୁରା କି? ଏଣ୍ଟାର ବଡି ପୁରା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଆସିବ ପୁରା ଏଇଟା କଲମକାରୀ ଡିଜାଇନ ଅଛି ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ କଲମକାରୀ ଅଛି ଡିଜାଇନ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କଲମକାରୀ ଡିଜାଇନ ରହୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟସର ଉପରେ ଆସିବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର। ଟସର ଉପରେ କଲମକାରୀ ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏହାର ବ୍ଲାଉଜ ଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ ବ୍ଲାଉଜ ଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିଯିବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ ଗୁରା ଆପଣଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ ରହୁଛି ବ୍ଲାଉଜ ରେ ବି ହାତରେ ୱାର୍କ ଅଛି ହାତରେ ଦେବା ପାଇଁ ହାତର ବର୍ଡର ବି ଏଥିରେ ରହୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ୟାର ପ୍ରାଇସ କଣ ରହୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ 3495 ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା 3495 ଟଙ୍କା ଅଛି ତା ଉପରେ 10% ର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଦଶହରା ସ୍ପେସିଆଲ କଲେକ୍ସନ ରହୁଛି ତ ଯୋଉଟା ବି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆର ସବୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇକି ପ୍ୟାଟର୍ନ ବାଇ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ ଦଉଛି ଏଇ ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ୟାର ସବୁ ସିଙ୍ଗଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କଲର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ ରହୁଛି ମାନେ ଏଇ ସବୁ ରେଞ୍ଜ ବି ଅଲଗା ଡିଜାଇନର ଅଲଗା ରହୁଛି ପିସ୍ ମ୍ୟାଡମ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟସର ଉପରେ ଆସିଗଲା ଏଇଟା ଆମର ଟିସୁ ବେସ୍ ଉପରେ ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା ବର୍ଡରଟା ସେଇଟା ଟସର ଉପରେ ଥିଲା ଏଇଟା ଟିସ୍ୟୁ ଉପରେ ଟିସୁ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ପୁରା ଡିଜାଇନର ପିସ୍ ପାଇଯିବେ ଆପଣ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ୟାର ଟିକେ ଆଞ୍ଚଳ ଟା ଖାଲି ଏଇଟା ଦେଖିଦବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଲଟା ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଏସବୁ ଡିଜାଇନର ସେମ ପିସ୍ ଅଛି ଡିଜାଇନ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିସ୍ୟୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସବୁ ଉପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ରହୁଛି ହଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର କମ୍ବିନେସନ ବଢିଆ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାଫି ସାଇନ କରୁଛି ଏଇଟା କୋଉ ମଟେରିଆଲ ଟିସୁ କହିଲେ ଅର୍ଗାନଜା ଉପରେ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଟିସୁ ଅର୍ଗାନଜା ମିକ୍ସ ପୁରା ଏଇଟା ୱାର୍କ ଗୁଡା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ୟୁନିକ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ସଗୁନ ଷ୍ଟୋର କଟକକୁ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ସବୁ ଏଠି ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ଏ ସବୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ ଟୋଟାଲ ପୂଜା ଲିମିଟେଡ ବି କଲେକ୍ସନ ଅଛି କାହିଁକି ନା ସବୁ ଡିଜାଇନର ପିସ୍ ଅଛି ତ ଯୋଉଟା ବି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଇମିଡିଏଟଲି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ ହେଇଯିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ରହୁଛି ଏଇଟା 2295 ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଲୁକ୍ ଟାଇପ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଟା ଫ୍ୟାନ୍ସି କଲର ଟୋନ୍ ଆସିବ ମାନେ ବହୁତ ଜେଣ୍ଟଲ କଲର ଟୋନ ଅଛି ପୁରା ପୁରି ଲାଇଟ ସେଡ ରେ ରହୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ୟାର କଣ କେମିତି ରେଞ୍ଜ ଏଟା ରହୁଛି 2295 ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମାତ୍ର 2295 ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ହେଭି ୱାର୍କ ବାଲା ଶାଢୀ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲ୍କ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗଲପୁର ଟସର ସିଲ୍କ ଉପରେ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କାମ ମାନେ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର କାମ ବଢିଆ କାମ ହେଇଛି ଶାଢୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲୋଜ ଅପ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ବହୁତ ଡିଜାଇନ ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆର ବହୁତ ବହୁତ ଡିଜାଇନ ରିଜନେବଲ ପାଇବେ ପ୍ରାଇସ ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଶାଢୀର ଡିଜାଇନ ବହୁତ ଅଛି ତାର ଡିଜାଇନ ବହୁତ ଆପଣ ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ହଁ ଡେଫିନେଟଲି ଷ୍ଟୋର ରେ ବହୁତ ଏଇଟା କଲେକ୍ସନ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ମାନେ ଲିଲନ କଭର କଟନ କରିବା ଉପରେ ଆସିବ ପସିବଲ ଲିଲନ ନାହିଁ ଉପରେ ଆସିବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲିଲନ ଉପରେ ଆସିବ ଏଇଟା ଲିଲନ ମଟେରିଆଲ ଉପରେ ଆସିବ
पूरा प्योर लिनन ऊपर अछि सुंदर काम पूरा वर्क होइछि अछि एंड एगुरा सब माने स्टिच हेछि किछि भी माने ब्लाउज अठारे भी नै आपनकर प्रिंट आसीबो ब्लाउज रे अपन सेल्फ प्रिंट आसीबो अच्छा ब्लाउज टाइम पे रहउछि बहुत सुंदर हेछि यारो प्राइस केमति कोन रहउछि लिनन कटन पर आपन आसीबो एटा अछि 2395 अच्छा एटा 2395 अछि ता ऊपर 10% डिस्काउंट सब ऊपर 10% डिस्काउंट कलर एटा रहबो देखो कलर रखो अछि एंड इधर टैशल वाला डिजाइन भी अछि लटकन वाला डिजाइन लटकन लागि छै कलर बहुत सिंपल सोबर कलर अच्छी तो जो मैंने बेसी डार्क कलर पिंधा को पसंद करूना डेफिनेटली ए टाइप रो डिजाइन कलर आपण मानको डेफिनेटली पसंद आसीबो एटा गोटे लाइट पियाज कलर टाइप रो कलरटा अच्छी बहुत बड़ा बड़ा कलर ऑप्शन एटी आपण मानको मिल जिवो सगुन स्टोर कटक रे